Čubrikata je aromatična letna začinska treva koja je mnogo poznata i se koristi vo evropski tekujni, a je značajan del i od makedonskata. Od kada je čubrikata? Čubrikata od Leskovica. Od Leskovica. U dvoru si ja imam, malko mesto je to. Za mene, za moja potreba, malko povise rodi i donesu na pazaru. Je varat li lugetu? Pa da, je varat. Po koja cena je prodavate? Pa vrzanička tada 10 dinara. Po što da poznajeme kvaliteten cvet? Pa već, zelena je, cvet ima uvav i po toga se poznava. Čubrikata je golem izvor na minerali i vitamini koji se važni za naše to zdravlje. Ta izobiluva so železo, kalcijum, magnezijum i cink, a go sodraži vitaminot A i site od grupata B. Ova rastenije nadaleko je poznato po svojite lekoviti svojstva. Pomagavo kontrola na ritamot na srcato i krvni od pritisok i gi namaluva loši od holesterol vo organizmot. Site onije koji saka ta da bide del od dnevnata ishrana, može da je kupat i na gradskite pazari. Da, obavezno. Na koji način je koristiti? Pa, vo manđa, gravče, kumpiri, така. I za čaj, i za vojadenje, za vkus. Za stomao najviše, mislim, stomačne bolesti. Inako čubrikata uspeva na sekakvi klimatski uslovi i dostignuva golemina do 60 cm. Ima temnozelena boja i mali violetovi cvetovi.